салом бинандагони азиз, пешниҳоди шумо мегардонем барномаи навбати як рӯзи деҳаро. Ин навбат тасмим гирифтем ки хатти сайри хешро равона намоем ба ноҳияи Варзоб ва барномаро аз яке аз деҳаҳои бисёр ҳам зебо, хушбоду ҳаво ва хушманзараи зидеҳ бароятон таҳия, сабт ва пешниҳод бигардонем. Меравем ва аз ана ҳамин рӯзгори мардум дар ин ҳавои боронӣ дидан менамоем, таҳия мекунем, сабт мекунем ва беҳтарин лаҳазотро бо ҳам мебинем. дар идомаи сафар моро ҳамроҳ бошед азизон, хеле ҷолиб хоҳад буд. меравем. аз маркази шаҳр то худи ҷамоати зиде тақрибан 75-80 километр роҳ аст. бинобар ин мо тасмим гирифтем рӯзи сабт ба роҳ бароем. ростӣ интизор надоштем ки борон меборад, вале боришоти борон низ беҳикмат нест. мо метавонем ҳолу ҳавои боронии деҳаро бубинем ва аз бӯи гулу гиёҳҳо лаззат бубарем. қадам ба қадам тарҳи меъморӣ ва табиати зебои диёр моро шайдову мафтуни худ месозад. ҳаво то рафт сард ва борон шадидтар мегардид, вале мо ҳамоно аз сифати сабту кори хеш дидан мекардему суҳбати ҷолибе ҳам доштем. роҳ бошад идома меёфт. дӯстони азиз, ҳангоми сайру саёҳат ва ё умуман кори дастаҷамона дӯсту иттифоқ будан хеле муҳим ва ба манфиати кор аст. хушбахтона гурӯҳи корӣ таъби хушу фараҳ бахшидан ба бинандаро ҳадафи асосии фаъолияти хеш қарор додаанд. борон ҳама гарду ғуборро шуста тоза мекард. бинобар ин оби ҷӯю дарёҳо тира гашта буд. дар сари роҳ алафҳои баҳорӣ ба фурӯш гузошта шуданд ва ҳар роҳгузаре дилаш майл кард аз онҳо мувофиқи таъби хеш интихоб ва харидорӣ менамояд. инҷо минтақаи сероб аст ва рафта рафта мо ба деҳа наздик шудан гирифтем. аз як сӯ шаршараҳо аз дили кӯҳ фаввора мезаданд ва аз сӯи дигар бошад барфу тарма аз қулла ба қисми поёнии кӯҳ ба мавзеи ҳамвор сарозер гардида рӯ ба обшавӣ оварда истодаанд. дарахтони тирак ва ё аръар, инчунин гулҳои лаби ҳавз зебогии табиати кӯҳсорро пурратар мегардонид. дарахтон низ инҷо нав гулпӯш гардидаанд. хеле як табиати аҷибу зебо. кӯҳҳои барфпӯш аз як сӯ ва аз сӯи дигар, ин ҳама сарсабзӣ. кӯдакон низ аз алафу гиёҳҳо ба таври фаровон ҷамъоварӣ намуда қабза қабза ба хонаҳои худ мебаранд. ин мавзеъ бароямон хеле зиёд писанд уфтод ва тасмим гирифтем якчанд то акси хотиравӣ бигирему навори видеоиро бошад барои пайвандону дӯстон сабт намудем, то онҳо низ ба сайру саёҳат омада аз ин ҳама накҳату тароват лаззат бубаранд. дӯстони азиз, мо то анамин қисмати роҳ омадем. боқимондаи роҳ ҳамвору мунфарш нест ва нақлиёти мо наметавонад ки то ба анамин ҷои ба мо лозима бирасад. ва чуноне ки мебинед, инҷо қариб як қисми одамон мошинҳояшонро таваққуф карданд ва пиёда роҳ рафтанд. мо ҳам пайи онҳо меравем, боқимондаи роҳро пиёда тай мекунем. аллакай борон бозам сар карда истодааст. ҳаво хеле номусоид аст ҳам барои сару либоси мо ва ҳам барои анамин
روزی سبت راست دیگه میرویم. خیلی باقی مانده اش را خود میبینیم. امکانیت ثبت تا چقدر هست امکان دارد ثبت تهیه بکنیم. پیشنهاد شما عزیزان میگردانیم ما را همراه باشد و ما راه سفید. اینجا راه ها هموار و منفرش نیست. راهی سنگلاخ و خاکی است. دهه در بلندی جایگیر است و باران راه را لای نموده سر کردن کوتاه را کمی دشوار نموده است. دوستان عزیز طرف باران شدیدتر شده ایستاده است و ما برای خود همین گونه یک پناهگاه خوبی رو یافتیم. در اینجا می ایستیم تا وقتی که باران کمتر شود و کمی باز ایستد. همینطور ما به دهه نزدیک شدیم و اناین دستوریکان برای ما راه را نشان دادند و کمک خود را نیز دریغ نداشتند. با همین شام شد و تاریکی همه جای را فرا گرفت. ما هم استراحت نموده خواستیم قسم دیگری سبتمان را از صبح آغاز کنیم. صبح دمید و اکنون شروع می شود کار و پیکار و روزگارداری دهه. اینجا سر و لباس تاجیکانه به بر نمودیم و اکنون شروع میکنیم سیر و گشتمان را در کوچه های دهه. ناگفته نماند که خانه ها و گذرگاه های اینجا خیلی عجیب است و تفاوتی چشمرس دارد نسبت به دیگر دهه ها. اینجا ما اومدیم به خانه خاله دولت‌بگی و می‌بینیم که به پختن آرزوق مشغول هستن. سلام علیکم. علیکم برسلام. چی حال دارین در این روزهای بارانی؟ انا بیتره حال داریم. این باید خیلی علاوهش بلند باشد آرزوق یا علاوهش پست؟ علاوهش کند کک باشه که بس سرخ کنه و بگیری در اسباب مونه. عزیز یک بوی به نهایت با مزه و اشتهاور دارن همین آرزوهای این انا روزه. اون پختگی که بخوره منو بگیره نه که یک قسمش پخته شده. یک کم ترشه پختگی هم بگیره بشه بخیر. چه
چند زواله را شما خالجان امروز آرزو پختید؟ 4 تا 4 زواله؟ 4 زواله 4 زواله ما تقریبا چقدر آرزو می شود؟ انا همین قطعی می شود 2-3 طبق آشو می شود؟ 3 تا می شود پیش از اونی که ما مزه همین آرزوها را گویم یک سوال دارم سیر همین ریزانک آمدن آرزوهای شما در چی است؟ از تخم روغن دوستان عزیز از همین انعنه در سر دیگ اساساً کودک‌ها جمع می‌آیند بقرارند و همین بوی خوراک و خورش و خوردنی لذیذ که به مشامشان رسید تا از آن نوش جان نکنند از سر دیگ نمی‌روند و وقتی که ما هم خورد بودیم همین حال و احوال داشتن مادرای ما در سر دیگ. امروز هر یک کدبانو سرگرم پختن این و یا آن غذا و قنادی و خوردنی است. این کدبانوها در همسایگی هم زندگی می کنند و عادتاً روز نانپزی یکدیگر آمده کمک می رسانند. امروز آنها کلچه میده می پزند. خمیر نان کردن برای خوردن خوبان کودک‌ها و یک کردگیمون تو کارسون میکنیم در تنور میبندیم. در زیده کلچه میکنن با چه خیلی نونا میکنن مردم زیده؟ کلچه میکنیم و گرده کلون میکنیم. کلچه کلون میگم و گرده کلون میگیم. قدری گرده میکنیم، چپاتی میکنیم. با این کلچه های معده تر میکنیم با این قدره کم میکنیم و برای حواس وقتای بیکاری و تری کلچه را میکنیم. با ما نونای تعامل میکنیم. باید چه خیلی میشه؟ و ما زغاله میگیریم اردو اما او نمک بعد و میکنیم سکه و میکنیم در این کارون ترکم قبل به قبل میپیچونیم و میبریم اینشه و گشترکه روز میکنیمش تونکش میکنیم پر میکنیم بعد میپزیمش برای شکرو کردن و بنونی تعامل شکرو میکنیم با فتری و میکنیم کورک؟ فتری کورک میکنیم و برای قروتو کردن قروتو میکنیم با قروتوی چورمغزی میکنیم چورمغز میکنیم بعد فتری را ریزه میکنیم طبقای کلون دو کم ترک چکه درش میکنیم و قروتوی چورمغزی میکنیم در روش خیلی و میکنیم پیوز تف میکنیم بر روغن زرد حاضر تنور ده بعد علاوه سر میکنیم و میبندیم فریاد میکنیم اهل دیه را روغن زرد قطعی شوریدگی با مزه میشد روغن زرد؟ با مزه روغن زرد خیلی با مزه میبید و ما فتری کورک هم که با روغن زرد کردیم با باید چی میکنیم با او فتیر چنگالی میگیم روغن زرد قطعی میشوریم و مسکه توجیکی را و نون ریزه میکنیم مسکه توجیکی را در درموش میدازیم و قاشق میکنیم میکتیم مایده میکنیم و استاد میخوریم. بالا موقع روغن زرد قطعی روغن زرد جوش میکنیم ارد تف میتیم بعد گوشت مایده ریزه میکنیم میجوشونیم او ارد کسر شد در وای چپا میکنیم در این ارد روغن الدرش میکنیم این میشه بالا موقع روغن باتش ده گوشت نمیدازیم بیا گوشت میشه روغن شیر او با همین بود دیگر نموده شیر بعد در پای گوشت نمیدازیم او خالی نمیدازیم شیر میدازیم اینشان با روغن زرد میشه روغن زرد ارد شیر اگه که بهار شده علفای بهاری چه خیلی خوراکا داره؟ ما این علفای پودینه و یونچقه و شلخه و میگیم همینا میگیریم پرشکی سامبوسه میکنیم و میکنیم باش اگرو میکنیم داوش اگرو میدازیم با موج میمالیم با ارد میگیریم خیلی کمتر نمیکنیم و میمالیم با دست رنگ برنج میشود و ما موج میگیم بس یالف میچینیم میبیاریم و این کوهو اوشی با سیالف موج دپای برنج اما موچی مولدگیمون میدازیم کدامش با مزه میشد با برنج و با موج؟ با موج با اولیوا میگیم وای دا اردی خولگی میشه که میدازیم سیالف ریزه میکنیم در دیگ میدازیم جوشید ارده میشه که با او میدازیم باشه اولیوا میگیم
ҳамин тавр ман низ ба кӯмаки бонувони кулчапаз шитофтаму то кандани кулчаҳо онҳоро ҳамроҳӣ намудам. خیلی بوی خوش دارد نان گرم تنوری. خوشبختانه از چشیدن مزه کلچه‌ها نیز بی‌نصیب نبودیم. در کوچه سیرکنان می رفتیم. خاله بیبی مریم از حولیش ما رو فریاد زده به خانه‌اش با عباره های هی آچی به من نکمیره نمیکنید، منم امروز دیگ موندیم و چگلدک پخت استادیم دعوت نمود. خیلی زنی خوش چقچق و مهربان است. 15 روز پس دیگه بیای این وطن ما اینجا میگه که دیگه همینجا اصلا نرویم، فقط زمستونی بعد داریم ما، یعنی یک کسل بیمار مونه بگیرن خود یعنی ما ترس کلون بعد نسل کم میبرن رها محکم کرد 4 متر برف میز. 100 بار شکرانه مادری 10 نفر فرزند، یک تا پسر 9 تا دختر، صاحبی 40 تا نبیره، 10 تا قریب ابیره. 100 بار شکرانه. سحر بارون بود. سحر بارون بود نسیدن که همه قاطی افتا رو داد کم در بارون ایستادن. انا بعد چی کردی؟ همین چگلدک به معرکه فگره. انا اینجا 80 100 خوجگی خرید. در دهه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی عمل میکند و خیلی ساخت و تعمیر و طرح خوب و زمانوی دارد. اینجا خواستیم شما را از رفت درس و تعلیمگیری خواننده ها اینچنین شرایط مؤسسه آشنا بگردانیم. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 نوحه ورزاب از سال 1991 تا این جانب از طرف مقامات اجرای حکومت دولتی نوحه ورزاب همچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یعنی شناخته شد. 140 نفر خوانندگان با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند که از آنها 83 نفر پسران و 67 نفر دختران را تشکیل می‌کنند. در مؤسسه تعلیمی 18 نفر آموزگاران از جمله 10 نفر زنها با تعلیم و تربیت نسل نورس فرا گرفته شده است. در مؤسسه دوره به دوره نورسایی کادر پره از بین رفته ایستاده است. حاضر فن‌های خارجی از جمله زبان‌های روسی و خارجی پره میرسد. معلومات عالی فعالیت کرده ایستاده است. فقط از فن فیزیکا مؤسسه تعلیمی تنقسیم می‌کشد. همین خود مؤسسه از طرف تشکیلات خیریه جمهوری تاجیکستان با دستگیری شریکان رشد سال 2023 ساخته و یکمی اوایل سال 2024 به استفاده داده شده است که از 5 اتاق کاری، صنفخانه تعلیمی و یک اتاق برای دیرکتور مؤسسه برای 124 نفر ساخته با تمام تجهیزاتش رایگان تحفه همچون به حکومت جمهوری ساخته داده شده‌اند. منتداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که برای ما جوانان چنین شرایطی نقض مهیا ساختند. ما همیشه از قانون‌های جمهوری تاجیکستان با خبر هستیم و طبق نظامنامه و آیین‌نامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان عمل می‌نماییم. محبت یونوسова солиёни зиёд аст ба ҳунари дузандагӣ машғул асту дар деҳа ба занону бонувон хизмат мерасонад. ба ғайр аз куртадӯзӣ инчунин ҳунари ҷуроббофӣ, болишдӯзӣ, тоқидӯзӣ ва як қатори дигар ҳунарҳоро дорост. имрӯз ӯ ба гулдухтарони деҳа, онҳое ки ба ҳунари доштааш завқманд гардида талабгори аз худкунии ин ганҷи бебаҳоянд, нозукиҳои ҳунарашро меомӯзад.
дар ҳамин деҳа таваллуд шудам, дар ҳамин деҳа ба воя расидам. тӯли 8 сол ё 10 сол мешавад ки ба мардум хизмат карда истодам. ҳамчун чевар зардӯзӣ мекунам, гулдӯзӣ мекунам, ҷуроббофӣ, куртаҳои арӯсӣ медӯзам ва ҳар ҳунаре ки дорам ба мардум пешкаш мекунам. та мебиёранд, таксарӣ мебиёранд барои арӯсако, тоқӣ мебиёранд, ман хел дастпӯшак, ман хел чизои ва закас мекунам, ман бофта метиҳам. ини духтарако мебиёянд, ба куртадӯзиҳо ҳавас мекунанд, ёд метиҳамшона, қариб ёд гирифтанд. ман пора мекунам, ино медӯзонанд, ино пора мекунанд, ман медӯзонам. ҳам хел якдигарида ёрдам мешавем. шогирдои хубанд. масалан ҷашнҳои наврӯзда бисёр атлас медӯзем, идода медӯзем. бисёр ҳамин тобистонда бад мешад, зимистонда камай. зимистонда ҳастай ҷуроббофӣ, шарф мебофем, шапка мебофем, ҳам хел чизои вай. аз сабаби ин ки ман ҳунарҳои зиёд дорам, тамоми фасли сол бекор нестам. гулдӯзӣ мекунам, зардӯзӣ мекунам, барои арӯсо таксариҳо закас мекунам. ҳам хел курпача медӯзам, вишевка мезанам. деҳаи мо бо барқ таъмин аст. баъд барои ҳамин ман барои осонии кори худ аз чунин мошинаҳои барқӣ истифода мекунам ки кори ман камтар осон шавад. дар деҳа бунгоҳи тиббӣ амал мекунад ва ҳамарӯза нафарони бемор, онҳое ки бо сабаби тағйирёбии вазъи ҳаво худро нотоб ҳис мекунанд, ба ин ҷо омада бо машварати табибон ва расонидани ёрии аввали тиббӣ ба дарди худ дармону шифо мебахшанд. аз соли 2022 бо розигии ами деҳа, ами халқ, ман мисолиш духтури маҳалла мондан то ана имрӯз дар хизмати халқем ҳама вақт. ана ами соли 2025 ай 1 феврали соли 2025 моро гирифта ҳамчун раиси маҳаллаи деҳаи Панҷхок интихоб карданд. деҳаи мо 98 хоҷагӣ мебошад. аз ҳисобе ки дар ин ҷо ҷойҳои корӣ кам аст, ба айнию ба дигар ҷоҳо рафта кор мекунанд, зиндагии худро пеш мебаранд. дар ин ҷо аз ҳисоби кишту кор картошка мешавад, сабзӣ мешавад, кабутӣ мешавад. баъд аз ҳисоби мева мисолиш себ мешавад, себи замистона, ва нок мешавад, оличабандак мешавад, баъд олувои сурх мешаванд. аз ҳисобе ки хунук ҳастай анор, ангур ихели чизо намешавад инҷода. ягон хонае нест ки мисолиш дар инҷа бечорво бошад. мисолиш ҳар яташ дар хонааш гов дорад, буз дорад, гӯсфанд дорад, мисолиш ҷурғоту қаймоқ фаровон аст. замистонмон камтар вазмин ай душвор ай мисолиш аниниш дуру дароз давом мекунад. дар 2 рӯзе ки мо дар деҳаи Панҷхок қарор доштем, ҳам ҳавои боронӣ, офтобӣ ва билохира боришоти барфро низ дидем. табиат худ мӯъҷиза асту мӯъҷиза меофарад. дар деҳа 3 то нерӯгоҳи барқии обии хурди худсохт фаъолият мекунад ки бо ташаббуси аҳли деҳа барои беҳтар гардонидани сатҳу сифат ва шароити зиндагии хеш бунёд намуданд. имрӯз онҳо аз обу барқ танқисӣ намекашанд. баръакс, мудом чароғи хонаашон рӯшан аст. ҳамин нерӯгоҳи барқии обии хоб Панҷхок 3 ки ба ӯҳдаи ман гузориштааст халқ аз 2010 сохтмони ҳамин нерӯгоҳи барқии обиро сар кардем. ба ёрдами халқ, ба самгузории халқ ноҳия хоб ин сохтмонро сар кардем.
аз сабабе ки нерӯгои барқи оби поёнмон барои халқ таъмин карда наметавонист, мо иқдом гирифтем ки сеюм гешро созем. дар ин деҳа сета нерӯгои барқи обӣ вуҷуд дорад. ин барои амин 38 хоҷагӣ барқ метиҳад. шабона рӯзӣ об аз чашмаҳои болои қишлоқмон ҳама ҷорӣ шуда, ҷамъ шуда оварда мо дар боло ованбор кардагием. дар масофаи 100 метр турба овардагием то ҳамин нерӯгои барқи. тамоми фасл ин деҳа амин ба барқ таъмин аст ва то 300-400 киловатт дар ҳамин гез табдил меёбаду ба аҳолӣ мумкин ки камтар равад. صبح دیگر اهل دهه دستورخوان آراستند. جمع آمدند و با رقص و بازی، گوشتینگیری و صحبت‌های جالب و رنگین روز خود را خیلی خاطرمان سپری نمودند. آشپز و کدبانوان ماهر با تجربه امروز غذا آماده می نمودند. بیشتر قطع کردن اینجا به هر هوا تغییرآورده است، خنک است و بهار اینجا دیرتر می بیاید. گرچنده که ساکنان و باشندگان دهه کوشش نمودند که با آمدن فصل بهار اندر گرم شدن هوا چاره‌بینی خود را گذرانند. ولی به هر حال در این روزی جشن و معرکه آنها همانو برف باریده ایستاده است، پرمافرایی است و چنانه که میبینید کوهها همه برف پوش هستند. امروز در علمین دهی کلان با زحمت و مهنت کدبانوهای دههی پنجخک علمین آشی باریده با مزه تیار شده ایستاده است. با علمین نخود، لوبیا و علفهای بهاری فکر میکنم که خیلی طعمی لذیذ خواهد داشت. دوستان عزیز، آش بریده به نهایت نازک است و آن را در همین گرمیش، حالا که خمیرها به یکدیگر نچسبیدند باید چشید. خیلی طعمی دیگر داره. به نهایت مزه دیگر دارد با همین علفهای بهاری کوهستان. فکر میکنم که اینجا هر یک خوراک آماده میکنند و خود دستورالعمل خاص دارد و مانند همین غذای امروزه. طبیعت زیبا، باد و هوای جالب و تغییریابنده و روز و روزگار مردمی آسوده بازم گشت و گذار ما را در علمین دهه پنجخک خاطرمان گردانید. اطمینان کامل دارم که پیشنهاد برنامه نوبتی نیز پسند خاطر نازک یکایک شما بیننده عزیز گردیده باشد. خیر عزیزان، تا نشرهای دیگر.